Halo, halo, streaming lagi. Kita mainin Digimon World 2 Alternative lagi. Nih, baru nemu lagi nih gue nih, di Undersea Base. Ini keren juga bikin ini ya, ngedesain ini lagi, map lagi. Gokil bro, gokil. You know the gokil? It's the gokil bro. Udah lah lanjut, cekit dulu item. Sipul lah ya. Duit gue masih 11.000, aman, damai, sentosa. Yuk, let's go. Gas. Gue boleh balik dulu gak guys? Balik dulu lah. Sorry lupa. Gue mau ngecek yang namanya updatean, kalau nggak ada ya udahlah. Gue belum pernah ngecek updatean di sini guys. Wah, ini momen. Dari Jet Arm ternyata. Beli kah guys? Buset, Jet Arm. Oke, kita beli dulu. Kan untung gue cek kan ada. Pegasus, Turtle Bat, Spider Ram, Grand Book, Box, Flat Tires, Drill Art, Green, Blue. Ada updatean nggak ada? Bagus. Coba cek itu deh. Gak ada. Iya, gue belum jual dulu guys. Harus di dulu nih, drill arm ya. Lumayan duit bro. Phantom hand aman lah. Transfer. Let's go. Don't wait. Berarti kita butuh berapa Digimon guys buat naik level? Tadi dulu cek itu dulu. 5 Digimon lagi.
5 Digimon lagi guys. Upsi. Wih, Digimon air semua nih gue liat. XP berapa deh guys? Harusnya lebih dari 100 ya. Air kalah sama Dark ya. Gue kepo sih, boros dulu kali ya. Gue mau ngeboros dulu guys. Bangke miss mulu dah. Awal-awal udah buruk nih gue liat. Sini nggak ada poison, adanya injure. Alright. Masih diincar semua. Wah, nggak bisa ini guys. Kudu kasih triple force lagi, gua nggak mau tahu. Let's go lah, matilah. Si hidup guys. Dua-dua bahaya banget. Wah gila, gak bisa ini. 20 guys, ngeri banget. Nggak bisa ini, nggak bisa. Tiga-tiganya ultimate harusnya inilah ya. Tiga-tiganya champion. 200 boleh. Grinding di sini sih asik ya. Gue liat-liat deh. Cuman darahnya cepet habis guys. Shit.
bantai dulu kali ya. Wah, ada dolphin. Wah, ini yang confuse bahaya. Bantai dolphinnya dulu. Matilah. Ih, masih hidup, gila. Tuh tadi karena injured ya, damage-nya jadi sakit. Wah, take down bangke. Air lawan air menang ya. Aduh, hydro pressure. Diincer mulu nih gue liat-liat. Gue nggak ada. Oh iya, nggak sakit pak. Masih hidup loh. Gila, ini incer Timon gue mulu ya.
Level up langsung 300 pak. 300 boleh sih. Butuh berapa XP berarti? Waduh, 20 Digimon, ntar udah. Aduh, gue skip ya. Udah naik level soalnya. Nangkep Gesomon lucu sih. Jadi apa ya? Kita bikin OP Gesomon lucu ya. Gue skip dulu, udah naik level soalnya. Ntar lagi kalau misalkan kita udah. Lah, bisa 3 begitu anjing. Gue skip aja ya. Maaf deh. Sebenernya kita bisa naik level, cuman males. Oke, satu domain, satu ini ya. Satu level naik ya. Terlalu OP guys, gak seru. Ini kita dapat ini ya. Mudah-mudahan gak tenggelam nih setelah kita kalahkan. Wih, bos nih. Bos nih, save dulu bro. Bakti diputer-puter doang anjing. Kosong begini bos. Kosong begini, gue jadi curiga. Wah, seluruh bos. Mega Sidramon. Boleh. Sendirian doang.
Real spin boleh. Wah, kayak support aja dulu. Sakit anjing. Pukul aja deh. Pukul aja, bro. Blue Thunder. Open kenapa? Injured kah lu? Gila, diincer bos. Mati aja ya. Matilah, masa nggak mati. Mati dong, masa nggak mati. Lucu banget lu nggak mati. Gue merasa masih ada satu ini. Wah, bener kan? Shit. Shit guys. Fault.
It's easy, bro. Easy, easy. God damn you. Wow. Perlu di save state gak sih? Save state dulu guys. Coba kita bantai pakai teori ini. Ada yang counter gak? Bagus, gak ada. Ayo kita pakai ini aja ya, teori 3 serangan. Masih hidup 3-3 ya. Nih bagus. Aduh dia asis tai. Area BW. Ikam agresif. Netral. Shit, bahaya guys. Coba menang gak ya teori area of effect guys. Bantai dia lah. Matilah satu. Hit Viper. Wah, injured, bahaya guys kalau diincer. Can recover wajib. Bro, habis ini baru kita bantai ya. Maksud kita masih bisa menang kok. Calm down, oke. Anjing damage dapat 4 pak, gokil.
Dulu butuh kanan sih guys. Kita kasih, let's go. Mati sih ya. Mantap sekali, 7 Digimon lagi guys. Ya, hilang guys ya. Gak bisa grinding di sini dong. Wah, PC 5 gokil juga. Hilang guys, beneran guys. Destroy mechanism. Coba gue lihat lagi. Lumayan bergrinding tahu. Ya iya hilang. What the fuck man. Saya dulu dah. Hilang bangke. Kita ke Tamer's Room ya. Iya, bad old man. Far north end of the continent. Oke. Udah ketemu band old man. Dulu guys, kita transfer dulu.
Emang ada wave mission 5, gue baru tahu aja. Ntar cekit dulu ya. Cepetin deh. Turtle bed. Si sama ya. Cabut aja. Wow, Archiport. Bisa dulu deh guys. Oke, save dulu ya. Ntar. Yuk, kita ketemu band Old Man. Band Old Man? Yeah, what do you want, kid? I'm looking for the archiveship. Professor Piot of the Device Dome told me you know something about it. Piot said that. Huh? Eh? Like I'd believe anything you say. Come on, this is important. If you want me to believe you, then meet me at the location. If you aren't scared of a fight. Seriously, alright if you say so. Alright. Seperti biasa kita diajak berantem, duel ya. Shit, ini kayaknya cuma segini doang dah. Kita save state dulu. Let's go. Gatomon guys. Siapa yang mau ngambil Gatomon? Ntar bikin tim kita, gua live-in aja ya. Biar lo tahu progres gua dah. Apa gue skip aja guys? Pokoknya kita ini dulu deh ya, grinding dulu ya, satu domain satu ya. Jangan genosit lah.
Tipe darkness nih. Triplek gua mana nih? Si bangke intrup dulu deh. Kok jadi genosit bangke? Salah lagi gua. Salah guys ternyata guys. Salah gua guys. Udah lah, meteor wing aja lah. Bisa banyak bacot, langsung meteor wing. Lu juga raw aja. Lima lagi guys. Wah ini panjang nih, gue kira cuma satu doang anjir. Sini maju loh. Mana meteor wing? Meteor wing is around. Intrup dah tulis itu loh. Bodo amat gue mah. Cuman kayak nggak ada efek kayak itu loh. Boleh sih nih kalau ini mau grinding di sini, Bang. Harusnya sih mati ya kalau diperhitungkan ya. Mati kok 3-3 ya, one turn. Empat lagi. Aduh, gua kok tempat luas gini jadi takut. Wih, bos gitu boy. Wah di sini banyak tipe vaksin nih. Vaksin like aja, vaksin cahaya. Boleh sih kita buat grading di sini walaupun XP agak 200. At least naik lah. Level gua 1. Masa ya nggak naik bro?
Let's go. Di interrupt dong pastinya. Dia cuma bisa interrupt bos. Kok nggak sakit ya? Lebih OP kah? Enggak kok, tetap one turn mati ya. Dua lagi guys. Let's go. Biasanya cuma satu ini loh, satu lantai loh. Ini dua begini bos. Gue baru cek kanan ya, kenapa ya? Ada elektrod kah? Malas. Wow. Apa ini maksudnya? Wih, Woodman bro. Coba lah ya, pantai dulu dikit. Buat naikin level aneh bos. Wow. Tumben gak interrupt. Di counter bos. Green trap. Ngapain itu ya? Green trap. Efek ya? Gue takut nggak tertulis gitu loh efeknya. Mati gak? Masih hidup. Oke. Banten mati gak nih? Di sini ada Opanimon gak sih guys? Gak mati, gak wanten bro. Cih, 7 doang bro. Gue kasih panzer deh buat lo. Jangan, kita serangin aja semuanya. Sakit ternyata panzer bro. Tapi kayak XP kecil sih ini. 200 bos. Ngeri juga bos. 200 bos. 200 bos XP ya bos. Sini gak bos? Sini kali bos. Bos, bentar bos. Ini baik banget bos. Kesel ya bos. Oke, abis ini berarti udah gak usah lawan-lawan lagi guys. Sudah naik level.
One domain, one level. Itu cukup gak ya? Khusus ultimate sih. Nah ini mode kecepatan penuh ya guys. Kenapa gue maunya kesini? Dia kok gak gerak guys? Bangsat, balik lagi dong gue. Oh di sini deh. Tuh bukan tandangan gue lagi bro. Sorry ya. Anjay. Wih, ada ninja. Wah siap. Wah di situ tuh guys. Tapi ada jalan lagi kayak. Shit. Oh my wow, Presineru. Terpaksa kita harus mengebomnya. Set dulu. Siapa tahu nggak cukup. Hancur deh. Anjing ngelawan tahi. Run away bro. Wah si kunyuk. Dibantai gitu gua. Dihadang bro. Oke kita gas. Nah, musuhnya asik di sini nih gue lihat. Terlalu grading ya. Mau nanti next lap udah mega atau kita grading bareng-bareng aja guys. Shit. Oh butuh bucket. Panjang bet lagi. Shit boy. Boleh nih kayak udah 200 semua nih XP di sini. Jangan pakai ini aja loh. Destruction mode. Shit. Dong bos dong. Nah gitu dong. Shit. Lawan aja lah anjing. Skip aja. Kok gak tuh ultimate apa champion sih guys? Saya masih dapat 17 sih.
kayak Granny di offline deh, bete juga deh. Anjing 3 begini pak. Saya saat naik satu level sih, tapi enggak lah, ntar aja. Di offline saja ya guys ya. Dia bete nanti guys. Wih, ada Black Rumon. Wih, Flame Dragon. Lu gak serius? Serius bro? Flame Dragon gitu bro. Wah, boleh sih ini guys. Sumpah Granny di sini oke punya nih guys. Tapi seenggaknya kita punya toy plan dulu nih kalau mau nangkep. Oke, gua porsi nih. Wow. Ini it's fucking boss bro. Wah, gokil tuh. Let's go. Waduh, ini bahaya nih Superstar Mon ini. Superstar Mon ini bahaya guys. Let's go, interrupt. Nggak mungkin langsung mati sih, dia ultimate. Kali squall, kena semua dong. Ada bro. Wah, 16 sih. Kira berbahaya anjing. Yang berbahaya ternyata ini guys. Ya. Kalau kayak gitu mah gak usah takut dong gua. Gak usah takut lah kayak gitu mah. Tes damage aja sih. Aduh, dia mengasiskan dirinya. Waduh, paralyze power please. Yes, hilang.
Alhamdulillah. Tapi injur bangsat. Mau ngetes ini guys. Nah, mari kita tes. Kuat apa punyaku dibanding punyanya? Ternyata kekuatan punya aku. Ya ampun, ada dayanya. Bahaya nih guys, bahaya nih guys. Setun dong. Es arrow boleh. Gak apa-apa mes. Kalem bro. It's okay bro. Aduh kayaknya gak mati sih si Yanmamonnya. Mati. Masih hidup si bangke. OP juga dia. Wah songong loh. Bantai-bantai gak sih? Uh, 13 kali lagi guys. Baru bisa naik. Disuruh balik lagi ke port ya kita. Kita disuruh balik lagi ke port bro. Port. You know the port. What's your name kid? It's Jun. Jun, I owe you an apology. I figured you were with the city. Otherwise you would take me right here. If I didn't test you, how else was I gonna find out if the city is lacking on training? It's been years since I visited after all.
If God real promise remind me of him before he turned on us. Ah, siapa? With a knock of that, I've seen that the Blood Knight are back. They've been patrolling all around the continent for a while now. They're looking for the airship. I've been sent on a mission to find its location before they do. So the Blood Knight want the airship. Well, you're looking right at it. This is the airship. Wow, it doesn't look like much of anything from a distance. It's basically a pile of ruined parts. Tons of things are missing, and who knows if it would even work after finding them. There could be something useful here that they might want can hard to have back up. Go back to the city and have them send some guards over just to be safe. Okay, Starman, I'll have them send. I haven't sent it to in so long. Good time as the Blue Falcon leader. Right, take this as well, Jack. Map data from Crimson's exploration as part of the guard team. He could be using some of this as Blood Knight Hideout. Might be able to track down more of them if they have it. Roger that. Kita balik dulu ya. Tapi sepertinya kita save dulu. Oke, segitu dulu ya streamingnya. Gue lanjutin di next live aja. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.